United Democratic Front lingbau chairman jongka uba PNCM kala kunthok jur sarkar jalla nabar kamshim la plat satya jaka baha jongka ki HEDC kabadi banyo lingba ka 15 finance ka UDF kabadi kunhun jongki MDC kabadan hakaliang persya kala kadawru banna ka shispa prapu arklur baka council kadai banyo hadu menta kidang yo tang khnai pui klur bat ka basa kimpat dio satya Henry ka bangis ngulungo ka long ba ya ka ontai ya ka tai gran hadu menta kimpat flight hadin nagala jungi ko ka UDF abangi persyang banwat jingtip senia berjatai nyo jingtip ba ka komiti kerpang ka bagan thop na kaliang ka PHE na kaliang ka DCA bat giwei kilai syong meeting haka khatsam tarik ubnai Oktober dengan bakla barhakata ka jing syong meeting jongki hiong ba ya kani ka tight grant nama apa yang tight grant ngai pisu thui kadi orang spesifik tang katu kani kibangi dian kamban rong district way kum ka sanitation bat ka water supply nama kani ka relate akaji dei bat ka baka jingkhoi hana ki ong nomor baka don kadi ka jal jiban mission ru daga ba aida hangni hangtai piong ba ngin numpelai caka district councils ya kan ngin pelai caka PHE bagan penerikam but kampat ujian ke history juga council baik ka fund bala pelai dekat central government halam ka concern juga council tang na ka level juga ki officer banong ba banom pelai caka councils bakal dom ko jingi ko dah ka minutes ka bangkum ni this minutes should be taken at the level of the chief minister nathai pisut hoi tabumut kalong ba ya kata ka ka baikren hapo ka jingilang juga besar di banyo concern na kalang chief minister baka basulong mo kalong ba haka guideline bala issue daga Ministry of Finance haka Isitri kubnai ban riu ajarat ko. Haka paragraf haka first page. Lakran syai kumni. Bayagan ne ka pisa. Di ban pelaj wood syaki entities na tayo pisut hui kumki gram parishat zila parishat excluded area long excluded area habang excluded area kemudian ka council di tribal area ke bahapa poka district council 60 lakran syai ba beyond 10 days in hapan siu bat ka interest bagane nagalang jongi ni persajur bani sugnan banalang siam ru laong ba un sim kiai kan haka level jo jomu deputy chief minister bat chief minister